Presiden ke National People's Party Meghalaya ba Presiden Tan Song Lakam ba UMP ba deb yok kren tang san minute ha parliament nama ba ulait nak parti ke bomdon ke jinya dai berkiwai pat handai la da yok long MP Dr. Dia Nong Lai un sayo ban kren om duna ya kasikinta nama bagi wegi prolog MP ru ken ai bhalang ya kapor jongki ya kenil ong ha bakren ha ka jing sedang ke ji election ya kutong ke NPP Dr. Dia Nong Lai ha kasinong nong silong ke bahap ha mau rasan constituency mentak kesengi ka kharwai trik jemang aja punri ba prestun ubadairu sembut mitang ba kajela ulong ba onda yok kren Dr. Dia Nong Lai sikinta parlimen latikna ba ketin kasi kan rung sundan ha kernit ba pra kertis syagari bat kumjuru ka inalain permit ni ka ILP kan sa ulong dia tu bukan sikrencing kerana maksimum 3 minit kata-kata sisa lepas dia prosedur apa parlimen 3 minit keren bahapa bro song nama ini tu biwan naik bukan kajing mentoi yang Dr. Dia Nong Lai adujo unyo keren minimum sikena namar balai jiwai MP kibinget tray partners mani kib support uwe unai 10 minit uwe ai khasar minit uwe ai lai 10 minit poi sikenta kumi keren mentah sikenta keren wah bro sikenta lada yo keren ma isi kenta la tikena hak kitab ke bapra pembete lagi lada yo keren ma isi kenta la tikena KLP kata gitu Kena kau tahu sudah mahala sudah mana kena kelakar tay bro kambar jiwa bentar kegentingan kau akan tahu lebih koki kemikik pa koki kon sama baik tongin ai kejing kesan kebakura ngam om bangi dan parti kebabiang lo nggan uweiru ubre ubabiang lo baru ngidei di baduna sudah idon kam ya kecing ya pendak lang tengah khot ngawer mentah kecermin togin ai kecing kesan kabapura ya une urang ubala biang nandong sedok ba unlong kasur jong kejat penriu kasur jong kejelam mikla jongi hamtei hapo yeng dorba hapalemen kule yepi siajan